فکرنا پرتوخانه هر زانکه که هبیتنی یا فرد چون که زوربی جاران قطابی او درفتنینه کو قصد جهه کی دی بکن بو خاندنا پرتوکیان جی بخوام فایکی جی بینن ل فکرنا پرتوخانه توصدنا و زانکه ادا چتکی گلک فروجوانه کو همی قطابی ابتدا بشکدار بن پرتوخانه دو که طبعا گلکیت برفره بون گلکیت مازن بون حتی که خاندوانی ما گلکی پیش کردی و نفسی وقتی داد همان دم دادی برای خود تکنولوژی جی گشتی آسته که گلک برز بلن که امنشون به قطعی نیست ام پرتوک که اینه اکش تحدیات اوی تکنولوژی پرتوک که چه موبایل من همین گاوت گل میبید واسه پرتوک گل میدابید اف هزارش هندی هات که ام چنین نواندید خواندن دا راستی ویا بیتن ام ریکاب صناعیتر لکه برو همین گنجا و همین خواندوانا دابشن پتر بخینن دابشن پتر پتر کردن دابشن پتر هزرو بیرو بوچنت خو ادیال ایک بگهارن جات لسه سال شات منای کردستانی عراق لشاری دربندی خان هو استخاري ام هنرما هنري رزمي كيك بوكسينج وموي تاي اما لم تايمي من دالان استخاري تمندين من دالان لا اصلي شستان ما نستا شو هذا 15 ساله فريقي آموزشی ام هنري رزمي كيك بوكسينج وموي تاينا منو كتابي في خواص ما ويدو مانغا ليرم بابوني مياريو كيك بوكسين هاوڕێی زۆر ناسیەوە بە خۆشحاڵیەوە لەگەڵ مامۆستاکانە بە شێوەیەکی زانستانە فێریانکردن میوادار لە داهاتوودا خزمەتی کوردستان بکەن. Viele Jahre darüber gehört, über die Grüne Wochen. Und da bin ich einfach mal gekommen, um zu gucken, was es da gibt. Denn ich komme aus der Lebensmittelbranche, aber wir haben immer teilgenommen in den großen Messen für Leute, die aus der Branche sind, ne? Im Handelbranche, so Anuga oder andere Messen. Aber ich war das erste Mal jetzt in der Grüne Woche. منتوجنا هو الزعفران واللي هو من بين أجود التوابل في العالم. احنا 18 منخرط في تعاونية وهذه أول مشاركة بالنسبة للتعاونية في الأسبوع الأخضر لبرلين. والهدف من هذه المشاركة هو البحث عن تسويق المنتوج وكذلك هذه فرصة من أجل تبادل الخبرات والأفكار بين التعاونيات والشركات هنا في برلين.